Amen. Lo mnikelo lesiwenta kunemphumela. Singakutshela. Futhi na unikela ungabuki umuntu. Uthi uyanikela yini? Nikela nje. Uthi lo munye niyaleka lozithe emadimonini ngithi mina akakho akhona emadimoni. Phela bayakhuluma abantu. Kakho akhona emadimoni washiye sithi ngivuma. Lamanye ahamba nawe lapha Alistair Miller Street. Ngisho emadimoni mina. Asahlala kalozitha. Aboshelwe la kalozitha. Shem. Bakhuluma phela abafati nekwentana emadimonini. Washiyele kakhe. Ngawo la lento abantu abakhe balwe bobabili. Ngawo la lento indodzi methuke kuze kusa awubafati. Ngiyasisalutha mina. Bathi uthi lo mnye umfati ngithuka make kuse. Inathile ibhemisa. Kodwa solukhona bakhona banenke. Bayakhona. Abakabe phansi ukuthi thina bayasethuka. Ngiko nje ngeke ngithi shem ungathi nabefika on Sunday bangathola into labatayidla babuyele lethi inhlambeni. Ngoba labafati laba bahlupheke kakhulu. Don't just kill them. Bahluphekile. Bede lapha nje kukhona into labathi nangamane ngiphume nayo. Nangamane ngiphume nayo. Uthi teke themba uNkulunkulu utawubuka emuva. Sina sifocus embili. uNkulunkulu tabe sowubuka le. Amen. Uyathi uthini ngicela ukuqinisa namuhla laba bethu bantwana baye esogwini. Bethu bayofuna nesogwini sine sila. Ansi sine siyakhonda. Sikhondela ukuthi bangayi esogwini. Umntwana lomnye make kwathi nakuphuma ibhokisi lo ebehlupha kakhulu. Lathi naliphuma. Wamemeta wathi namhla ngiyamfuna uNkulunkulu wamaka. Cabanga ukuthi siyadlala. Ningayishinji le. Niyeke nje ngoba abantu abethu sifuna bayikhanze. Uyathi ukuthi labantu abethu bathini? Bayahamba bayele bathi nasebahleli bathi akusilo lisondo leli. Hawu kwasho umntukulu wami. Ngeke ngisho ukuthi ngangifita kaye kuphi vele kusindisile. Wathi hayi abamhlabeli siyakudumisa. Ngakho akusilo lisondo. Abasho nekuthi naku kuvuka komzimba kufeni nabo ubomo obungunaphakade. Ungathi wena bafuna umjayiva abawufuni bafuna siyakudumisa. Ngoba sowungene la kubo la nabahleli lapha phansi uyangena siyakudumisa. Ungahlupheki uyangena. Amen. Futhi njoba ngena bataba ngemadikoni la right. Babona futhi bathi Breni akusesiyo le ndoda. Angisho ukuthi kwasho lo wami kwasho lo munye nje athi akusesiyo. Yayinganjena niqala. Asifunzeni live. Asifunzeni into ophakamisa ihandweki. Umuntu lokhulume nami. Ngisho umuntu ngoba na uhamba la evangelini kufuna kube nemuntu. Umuntu lokhulume nami uthi ke uNkulunkulu akendi lutho angekho umfati. Wathi lo muntu kimi uyathi nakuqhubeka le ndole uyadzingeka umfati. Umhlaba wonke nje uyamdzinga umfati nesiketana sakhe. Ngicela sifunze Joshua chapter 1.
isikhando sami. From verse 6 to 9. Joshua sahluko 1 verse 6. Qina ube nesibinzi ngoba utawuhola lesive kuthi siyawukudla lelive lengalethembisa. Boyisemkhulu ngesifungo ukuthi ngidabapha lona libe lifa labo. Info nje wena qina kakhulu ube nesibinzi. Qaphela uyilalele yonke imithetho lowayinikwa nguMosi inceku yami. Ungaphambuki kuyo ngesekudla noma ngesenxele. Khona ke uyawuphumelela noma ngukuphi lapho uyakhona. Emavi alencwadi yemthetho angasuke emlonyeni wakho. Uyawucabangisisa ujule kuwo ubusuku nemini. Kuze ukhona kukwenta konke lokhu lokubhalwe kuwo. Khona ke uyawuphumelela kube kuhle kuwe. Angikakuyali yini. Qina ube nesibinzi. Ungethuki futhi ungephelelwa ngemandla. Ngoba simakade uNkulunkulu wakho uyawukuba nawe noma ngikuphi lapho uyakhona. Thandaza mntanami. Ngilandzele indzaba lethi lencwadi yemthetho ingasuke emlonyeni wakho. Uzindle ngayo imini nebusuku. Kube belifundziwe leBhayibheli ngakude lokusehlulako. Ngoba kude lokungekho la eBhayibhelini. Amen. Uyathi ukuthi letincingo dinhle kakhulu. Kodwa tisito tekuthi nakufundwa live wena ubuya WhatsApp. Uyabona ukuthi lencwadi yemthetho ayisekho. Sowuphethe nje lokunye. Noma uphendula abangani bakho. Kodwa sibonga ukuthi uNkulunkulu uyatana uyamata umfati. Amen. Solo kwathi inhlongu uNkulunkulu nakafuna kwenta into lenkulu usebenzisa umfati. Amen. Asesifunza incwadi yaExodus. Ngifuna ukuthi solo kwathi inhloko yamsebenzisa umuntu wesifazane lofaka esiketi. Amen. Asifunze Exodus. Ngoba ngigugile she. Exodus 1 verse 15 to 22. Exodus 1 verse 15. Inkosi yaseGibhithe yakhuluma kubo Shifra naPhawula labo bekubabelekisi bebafati bemaHebheru yathi uShifra nabani mntwanami? naPhuwa. Yebo ke sisi. Lapho bebabelekisi bebafati bemaHebheru yathi nanibelekisa abafati bemaHebheru kubothi liswane nalongumfana nilubulale kodwa nalo intombatane ningalibulali. Kodwa babelekisi besaba uNkulunkulu ngakho abazange bawente lo myalo wenkosi babengadibulali letiswane tebafana. Ngakho ke inkosi yababita lababelekisi yababuta yathi nikwentelani lokhu anitibulali ngani letiswane letibafana. Babelekisi bayiphendvula inkosi bathi bafati bemaHebheru abafanani nebafati bemaGibhithe. Bafati bemaHebheru banemandla babeleka masinyane umbelekisi asengakefiki. Qina ke sithanda. Qina qhubeka. Ngakho ke uNkulunkulu wabanemusa kulababelekisi. Ema-Israyeli anza kakhulu adlanga kuba nemandla. Njengoba lababelekisi bamesaba uNkulunkulu yena wabapha imithi. Amen. Solo wathi inhlongu uNkulunkulu yamsebenzisa umfati. Lapha kwakubulawa abantwana ngoba naseyilukhuni lempi idzinga umfati. Futhi lo mfati lemdzingako akakhuluma yashilidela nje. Ahamba shonele nendlu yakhe aphindza shonele. Bese uyavela lo mdzala wetinsuku. Ngoba inkinga kuhamba nemfati longakagcwali longamuva uNkulunkulu. Phela kukhona kumemeda ungekho kumoya. Amen. Sithi kulabo makoti lesitayishiya nabo lento bangayiguquli. Amen.
bangabe sebathi kwakukwalesa sikhathi uyathi ukuthi uNkulunkulu nguyitolo namuhla yebo naphakathi akaguquki amen uyabona nje ukuganwa kwendoda akuqali namuhla nale muve emadodze beganwa atale bantwana uvile nje bafati bakhuta lapha bathi ngathi kushotha ayisendiwe imfundiso ungakhuta ukuthi indoda ihambe 20 years umfati wayemukela imfundiso le ngilesibafundise kona ngoba uthiteka ithi asithandaze baba usekhosini sesiyathandaza so uyabuya wena so uyakhuta asekhuti thina ngalomnye umnyaka la last year kwaba nereport lethi babe wahamba wathi nakabuya wabuya nebantwana labangaki labang10 labangaki wabuya na 8 uyabona ukuthi bagcwala nzimeni labo bantwana sesiva ngalomfati thina sithe nje indoda yathojela wabuya nabo nangabe bemshiye na 4 sebang 12 bantwana wangabuthi imbuzo lo mfati ngoba bokleva banembuzo wangabuthi imbuzo lo mfati angimathi noma wabuya sahamba kahle noma wabuya sachuta I don't know ngoba umuntu nakasekhosini ubuya necertificate lesinye sakhona ubuya sachuta asaphethwe arthritis asingenelani the fact remains ubuyile esithandazela lokho kwesinye sakhona ngibona labantwana labang8 angisebeyofunza bangaki bantwana kukhona iphathi lengithanzile nakule report yayitolo ngithanzile lo mfati wathi kubabuye babe kuthiwa wakhe indlu enkulu angithi bantwana abaningi egcineni yithi report wasuyasinziswa that is our goal akusiwo lobumengemenge igoal yethu ukuthi utalibona inlizulu lokunye nakade alibona kufuna nhlinhlela tukwakho uzabona elizulu uphogobana wena emakhokho ashone phansi makhokho ashayela umntwana ethu umka prime minister ukhona ufikile akefiki ebethi tuyethu tawubaleka ekuseni uyababona labafati babantu labakhulu idolo bekunewakhumalo namhle bethi tewa prime minister yedwa lowa prime minister is our own yes phela wasekwaluseni ebeyintombi yasekwaluseni aphithitela khonto endani kana akade ukuthi inkosi imgcobela indlela lenzi bengithike ngifuna kumtshela ukuthi nasekulukhuni upite bomakwakho uthi ngafa ngoba phela umuntu omdzala ngithi vele unema commitment angithi nawe uyilida vele uyashaywa la ushaya khona ngithi ngidamtshela ukuthi mntanami bese wena ulala phansi futhi ungalali nasecansini ulale phansi kusementi buza ushaya igoal nathi njengabomakwakho sibe proud ngawo uthi mina hawu bayakhuda labafati abasayenza imfundiso ngatshela Themba ngathi Themba khona lokungasafundziswa nyalo angithi nyalo kuyashunyayela akufundziswe we must teach this into le inkonzo yabomake yaqina yathi ngqo ifundziswe sokathili nalo ke lithoza seliyangibopha bazalwane
angithi liyadi into yasekhaya kuwo. Ngiyabonga Simelane. Into le-strong yabomake imfundiso ngoba nga-11 kuyashunyayela. Kufuna umfati simfundise sithi njoba le ndoda ikhuluma ubusuku bonke wathi lona lwangitshela mina ngiyabona bangifona uma-5 wathi emaki ithi nasingethukile ngicabange likamelo lebantwana ngibuye ngithi ha bathi bomaka kuphula. Uyeva ukuthi uyasiva uthi ngihlali isho konke lengakusho kodwa solukhona nanamuhla sikhonda naye sijayiva naye sithi le ndlela ayikabi lula. Angithi nangumisisi ungayadi inhlupheko ubamba kancane uthi awuyadi nje indoda leganwaka ubuye ekuseni ubathi uvula likhethini good ulale teki imoto tiduma yakamakhelwane akusiyo le yakho. Uvuka uhlale ngetibunu kuphele kuthongo kushisa qukuluqwane bomisisi kabakwadi lokho bathi indoda le emhlanganweni ibuye. Siyabonga naloko kuhle kakhulu. Lo mnye umfati uthi kimi imali ngishayela babe ngithi manje babe ukuphi uthi ke babe ukhomba lenye indzawo la kuyo kanti umfati uda ngemoto umlandzela ngemuva la ngembili unemuntu ukhomba le ndzawo la ngekho kuyo kanti nangumfati uyambona. Futhi thina sikasho ukuthi njoba sambonile akahamba ambuta ngoba thina sifundise ukuthi indoda ayibuki. Uyathi ukuthi nalokubanika le mali ebonile akusho ukuthi sendani wathi lo mnye ngiyamnika bese inathe etshwaleni ngani imali yandle angithi imali ekudliwa idlile phela etshwaleni angithi nayo botayidla nebangani bakho. Uma uNkulunkulu afuna kwenta intwala enkulu emhlabeni uyamsebenzisa umuntu wesifazane. Haleluya. Asiqhubeke ningitshele sizosheshe sivale bomngane. Ikhulu Judges chapter 4 verse 4 to 9. Dibora uprofetikadi umfati walapidoti abengumholi wama-Israyeli ngaleso sikhathi nakateka emacala abevamise kuhlala ngaphansi kwesihlahla selisundvu laDebora emkhathini weRama neBheteli eveni letintsaba laka-Efrayimi. Sive sema-Israyeli sasitakuye sitakwehlulelwa nguye embangweni yaso. Wathumela ukuthi kubitwe Baraki umthawa wa-Abhinowabi eKhedeshi kulaka-Naftali walayeta kuye wathi simakadze uNkulunkulu wama-Israyeli ukuyala uthi hamba uyawuthatha emadoda langu-10,000 akaNaftali newakaZebuloni uwahole uye entsabeni iThabhori. Ngitamuhunga Sisera indvuna yempi yaJabini kanye netincola temabutho akhe empi kuthi aye emfuleni iKhishoni imniketele esandleni sakho. Baraki waphendula wathi ngitakuya nangabe nawe utawuhamba nami kodwa nangabe awuhambi nami ngingeke Dibora wathi kulungile ngitawuhamba nawe kodwa ngenxa yaloko ludumo lungeke lube lwakho ngoba simakadze utawunikela Sisera esandleni semfati. Uyamuva utamnikela Sisera esandleni sabani? Uyathi ngiyengithi nje bomake bami ngithi noma ngathiwa sekuyafiwa bese sesiphindze siyavuka bese kubekwa ibhluko kubekwa sketi bathi ukhethani ngathi ngibuyele esiketini sami. Yini ngibuyele esiketini? Sengine experience ukuthi la sketini kwendekani.
singatithatheli phansi sinemandla thina. Thina sinemandla. Nale movement yaseSwatini uyathi ukuthi na ungumholi. Yebantu abami nje basawukhetha nga2. Awusho kubantu ukuthi ubaphethe. Njoba sawukhetha nga2 ngeke usiphathe sisuke emakhaya ethu. Usiphatha njani? Thina into longasisida ngayo kusola. Usikhomba indlela uthi le iyaduka hambani ngana. Ukhona umfati lo ngathi usiphethe. Etindzaweni lasihamba khona naboThemba sithi sefika sikhanza umfati sowucashe emabhansi ufuna abatomkhetha. Yemake shongwe khona. Wawukhona nakathi bhengu yebo make nabanemuka le mali balekani nayo. Wawungitsheleki. Ithemba lami onyuka nalo ngene. Sasingathi ukuthi uthini ebene khona la kalozitha. Wathi from time to time. Mina ngaqala kuva umuntu athi Maswati into lembi imbi phi akhafile phansi. Sibaleka sibhekaphi. Udamela amutsa ngapha. Hayi mina ngimfunze encwadini ngimbone ngemehlo ngamva khuluma. Ngamngcwabe Peter Maritzburg. Wathi nasabanemuka balekani nayo. Ithemba lami wonyuka nalo ngingene entonisweni. Ithemba lami wonyuka nalo. Amen. Hayi ngisho into letashiwo ngumsunguli. Hayi sabakhonda lo bhengu bawungekho nakakhuluma nathi. Asimkhondi. Sikhuluma ngaye njengawe ukhuluma ngabo Paula nabo Maria. Ngeke sikhulume ngagogo wakho ngoba smart akasendeli lutho. Sendele ngogo wakho thina. Ngabe sinatha tshwala kube singakhuluma ngagogo wakho. Sikhuluma nemuntu losishisa tono. Mina nje ngangingadidla kahle ngoba ngangimuhle futhi. Ngingama. Ngangagana nemlumbi nangithanda. Kodwa yafika nantwana babo Constance. Ngoba ngibafile bakhona la. Yangibamba yathi nje. Bangitshela la bathi yemisi sathe bakuganwa la. Bathi la holiness. Ungumfelo kade uyakhophalada. Awusiye wakithi. Ithemba lami. Onyuka nalo ngingene entonisweni. Akuganwa la. One man, one vote. Noma sayifile. Uthi lo mnyama kodwa ngingcone misisadzele ngingawakhomba ukuthi akuphi. Uthi musho kuthini? Uthi ngasho ukuthi ala. Echasiwadi nje lithakuphi. Angisho ukuthi singakhomba la. La Assemblies of God akuganwa. Noma indoda sayifile sukuma phela ushada sibona ukombe edondolo. Usukuma. Angaconzi kuhlekisa. Sukuma ubambe edondolo bakusukumise abafundisi. That is the right way. Uyabona nje nasengiganile angicelwa kamabuza ngicelwa kahadini. Ngoba sekwaba ngithi la. Sahlangana wonke lo mndeni ukuthi sayahamba lamabuza.
ngingahamba nelikolo ngingasakhoni ngiyaphi phela ngikhona mina kusukuma ngiyamemeta nangisukuma ngiseka bomakoti bathi dluki thina siqale sicabanga kodwa sibonga Jesu bomake lesiphelele insuku futhi siyajabula ukuthi wakhetha khona Assemblies of God bengibatshela la mshumayela khona sebengithi kube sasifuna kuya kuletinye indzawo ngasaya kodwa sakhetha la ngenxa yedoctrine yakho ngabe nyalo sifaka kuphindile lekufika lamadolweni angidlali ngawo kodwa sakhetha la babebhengonga kwenta konke kodwa washintsha idoctrine uthi get out hambe yocala kwakho washintsha nje idoctrine ebengafuni lutho ebengakwenta lokunye akutolela kodwa washintsha lokhu abethi phuma yocala kwakho ukushiye lokwethu ngizenze self-free amen omake bami inkosi sethembile amen sethembile emavikini njoba sida make shophe khona sida mbamba la sokwenziwe kusho esibuya khona bo Western Reef kubobhoda lokhu nje bamke ebhoda sisi sesibuya khona eChanskay sesibuya khona ngikuphi Temp eGlen Grey nakuphi sisi sasiyempumalanga nakuphela April ithemba lami safike sibeke emabhuku siwafunze swathi angithi labanye abati ukuthi yini umsebenzi wethu umsebenzi wethu lithi lebhuku lethu ukuthi sihambe all over to see ukuthi le procedure iqhutshwa kahle na ngoba phela kujika nje akusinto lenkulu singakhanza njengalesine wena so shaya ipraise team so ujayiva sithi akusiko la sidelekta uthandaza bantu abethu bacecwa insanga sifike sithandaze siphume futhi la nasesiphumile wena Mrs Banibani asibese sithatha letindzaba letalebe tihlandwa la soyawushaya luqingo ngisho ifundziso yalakhaya uthi mngamba ungekho wasisida ke Mrs Hadzeni bese uyadisho tindzaba tami uyadisho angisi immediately udisho labantwana batawushayelana lo amsengeka phinza khona ukhiye nguwe nje ufike wakhuluma lento lengakhulumi ngoba phela nasikulesine sihlanta kungcola kwethu konke ngibe athi babebhengu asibe sodwa ngoba khona lesikhuluma la khona lesingakhulumi lesikhuluma nasesodwa thina lesifake igqoko asukuma futhi asinankinga siyambuka nje asukuma khala sithi akakhala ecedze ngoba impendulo sinayo bakhona bo professor la hayi ukuthi kithi kulabafati abahleli phansi bese uyasukuma lo mnisi ngiyangibingelela ngiyakuva lo lokukhulunywa ngimake zibani bani kodwa indlela ihamba la awati ukuthi la khathi nesakhanza abafati bashaya emadodza la afakaza umfati athi mina vele ngiyamshaya nasengingasaboni kahle sathi yere angidlali ngawo la Malta athi nangasaboni kahle uyamshaya sathi kahle asiwashaye thina la khaya emadodza
Uyabona? Sesimephulile. Angisho nemandla. Asibashayi vele. Nalabantwana ubakhulumise kahle ngoba bathi akuphunyulele. Noma ubuludzakiwe uthi. Umbuke nje usamfana wami. Ngoba utelwe nguwe noma ungamcosha emaphoyisa atawutakakho. Nase bamgwazile. Usho ukuthi wena babagwazi ngoba banani? Baprotectwe ngithi. Uthi ahamba etshwaleni sibe sambulelo samsithi. Nithi Nkosi manje umhawukele. Hawu singadalela sathane thina. Asasitshele sathane singamdalela thina. Bangamnanzila phezezweni. Umbe wena wathi thina siyalati izezi. Futhi ezezeni uthi nje naseliphethe izeze uthi yathi lo muntu lo ngifake kulezi zezi angisamfuni. Izeze ke leli uthi nje angisamfuni. Lemnyakhumule maringi. Athi utawuhlangana nawo kubonesi. Yini buhlungu. Uthi make busi ngangikhala eNazarene ngithi yo bathi bonesi wakuphi wena lokhala kanje. Athi ngindele lapha eSwatini bathi siva lokukhala. Akakhali kanje eMaswati. Angithena yo athi akakhali kanje eMaswati. Maswati akakhali kanje. Yini lamkhasako buhlungu bekuthola umthana. Nanyalo nje sinikelela buhlungu bekuthola abantwana. Asisifuni still bomb. Sesiyathandaza ake ndilutho uNkulunkulu angakamfaki umfati. Futhi akamfaki kulokulula. Ungabona kwaba likhuni. Yathi ukuthi ngiyombamba. Ungajabuleli kuhamba kuTharodi. Wathi miye ngiTharodi kwesikhashana eGravel emva kwaloko. Wena ufuna kuhamba la kusetha khona. Oh. Hamba nje sebakayinile. Ngoba lenye indoda ivele ithatha insimbi yeayini isihlila ngemuva ithi. Ungakhutana uthanza. Kodwa ngiyokuhlangana nalabafati. Bese kuthasentula lesine tobakhokha. To keep its uniqueness, this church in the long run will be like other churches. Awulibona na ukuthi seliyakhona kufana nalamanye. Sesiyathandaza. Uyathi njengoba sitawuthandaza, ditshele ukuthi uNkulunkulu ungethembile. Uyathi ukuthi yethemba ngithi sodwa lesisuke emakhaya kithi bese siye emtini sesithi kusekhaya. Mina nje kahathe bakusuka ekhaya kithi. Kithi ngilentondozi kaMabusi. Kodwa sengahlala kulo yamuti ngithi kukithi. Uyabona ukuthi futhi na ungangikhokha khona sesingakubani. Angenza ba noma kunelidzaka ngihamba 1 hour ngiyagibela ibhasi kukami. Ngathi khethela. Ngiwe nemasuitcase ngiye emihlanganweni lemkhulu. Ngivunule lihiya. Ngifike edolobheni ngishintshe ngigibela ishuttle sengiswengile. Yeah, jack of all trades. Bothemba nabangibona ngiqhamuka make sewufikile ubuye eSwazini. Ngimanje ithi indoda yami lapha esuitcase. Ngitawushintshiswa yini kukami? Lomfana lengamthanza uqhamuka la kuwakhona. Ngithi kuMalta ane-birthday yendoda yakhe ngithi siyajabula Malta kufika kakho sitokubona la sitangqwaba khona. Wena ngigwatshwaphi njengoba ngathi usofuna kuhamba.
uyaphi banjani tabashiyana bani uyaphi nje salufakuba kanye nkosi yami salulala phansi uthi likhokhona mvelatuli dababona sebafunzile sebase-university sebashadile noma ushada amakoti nongakufuni ngoba thine bahle bangasifuni bathi sesiyathakatha asithakathi sigugile asithakathi sigugile ngawuthakathani qinise ngiqhuda athi angangibuka makoti athi angitali nje kunami uyati la sihleli khona busi mntana sibanzi uyasathi la sihleli khona nabathi abatali bathi balowo ngilabo gogo asikabaloyi isigugile ngingakutela phindze kuloye hayi kahle wena thine nawe nje asivane lo fike kuqala nalo fike emuva ngoba mina ngifike kuqala wena ufika emuva mngani asivane ngoba sonke sitifiki kude wala nami ngisuka kaMabuza lo mnye usuka kaSithebe sesihlangana la manje sesizondanelana sesiyavala lelivangeli make shongela limnanzi ngobe bethi angasho umfati ukuthi ushaya intombi yaba besithamba yoxolisa ningakwente nokuthula sithamba sisi soyishaya eShoprite sithi asithandazele haleluya lemfundiso bomake ningayilahli iphilile njengoba usibona nje sesihamba kancane siphiliswe ngiyo akukabi mnanzi endleleni kodwa sachubeka sahamba nani ndawuqhubeka abantu abami nihambe ngeke nehluleke uthi lo mnye makoti wami uthi yemali lento besingayiva thina kodwa nyalo sesiyayiva ngithi mina seniva nje asiyedi ukuthi singene njani sayila ngekhathi asikhulume yena lama kuma district sithumela bo organizer phela ngiyashumayela ngiphinze ngiorganize nasithi te akamtshela ukuthi yendani lokhu yendani kona ningamphikisi ngoba simthumile uyathi kunechwamchwa nje tebafati leti vele tithi thina kade sefika wena yafika la anthi nyalo sinanabala abasha nje nababoqini ngiyabekisa mntanami kulula nje ukuthi yathi umfati iqini kade sefika thina safika kusenabogogo simelana wemkhamkade kodwa lokwagogo simelana kakwenti siyathandaza siyophakamisa ihandwork uNkulunkulu methembile umfati futhi usethembela nasekulikhuni kakhulu nakuselula hayi yalibona ke litulu silicoshile sathi alihambe liye le salicosha ngalomnye umnyaka sathi eIrene awati ukuthi sihlangene indodza yakhe ayikakutsheli uthi thina sihlangene utofunani la lema saze sahamba namhla siyalicosha sesiyathandaza Jesu akenti lutho uyathi ukuthi siseri wagijima watifaka ethendeni lemfati wathi umfati hayi ngena wathi omile wangamnathise manje amnika libisi
ngoba thina sithi sabona ukuthi la phumeke siphuma la wanatha siseringu walala wambonye umfati kahle ngoba umfati unemaso wathi nangabe bayangifuna ukuthi angikho wathula nje umfati wathi ngaze ngakuthola namuhla wathi nakalala wavela washaya isigodola saphumela ngale kwaba kufa kwaSisera. Amen. Njengoba sibuyela emakhaya siyawubaqhimuda. Amen. Futhi unganaki lokho ukuthi ingani sengiJuni akubalwa tinyanga la kubalwa tinyanga. uNkulunkulu angathi nje utayenda ngibani lo tangithathela nangumbhobho lenguphethe anginikele nangiyamake show siyabonga shonga ukuthi lo nyaka ukhona ukho esibhedlela bafile bafati siyabalilela nje bakaho South kufe 2 basishiyene emsebenzi bafati kwafalindiwe angisecretary wekota ebetawumala report kodwa wathi nyamba kwafa goje lebesikuge kanye naye ngithite noma ngingathiwani ngiyaya memorial ngoba lo mfati sihambe naye sashikaneka naye sanikela naye umntana akanikela ngetinkomo benikela ngenkomo phela Ntokozo besikhona sila wena uthi 100 rand imnengi hey sisenganikeli mosi mina ngithi inkosi kodwa ungangipha yini noma ngathi ungiphe malini senginikele ngikhalele esikole ngimixe St Michael's ngathi kube manje ngiyanikela ngahleka nothando ngathi mina ngimngibona nje St Michael's lo kuleka Zulu ukuthi gogo ngiyitripping kude lokuncane ngithi ye ayito lokuncane nyalo ngiyaka lozitho phela kufuna bati uthi ngicela omncane nje ungifaka fakele ngithi ngikunika 1000 last week lo mncane nasakini ngoba abantwana bayithanza imali ngathi ngiyaka lozitho mina yedwa lokuncane lokuncane sikulethana yebo sinamhla sicela imillion sisila kule convention nje kesishaya record kanye uthi i-convention sashaya 1 million phela ufekile Themba kuyeni angifuni nekusho ukuthi unamalini yayo angithi kumngani wami uyangitshela ufanele impela kadlali Instagram angithi seyidividile kwangijayivela kwamakoti kwathi namuhla Swaziland namhla nginamuhla ngathi kulungile konke kunesikhathi sawo kodwa lo ngishaya elivalo ukuthi lo mntwana wajayiva kangaka sesiyathandaza buya bengithi sowubuyile sithando sami wosomnikile solo kumele ukuthi uthathe la kimi uNkulunkulu nakafuna kwentinje usebenzisa umfati uhambe nje wadi ukuthi nakafuna kwentinje noma ngayini yamsebenzisa umfati ngingala basontana ukhanza ukuthi umfati ebephethe benzini ayihlala umfati angabikho ngingadrugs umfati ugijima kuleyo moto ephinza abuye kuleyo umfati nje ngathumuda sesiyathandaza kule convention ya ngibani lona Themba 41 years sesicala lami 40 simcala namuhla amen 8 years simcedzile sesithatha lo 40 abatiwe abathi nakaphela lo 40 lo uyabe sekhona yini nami ngiyabe sekhona yini thandaza makasho
Siyabonga baba wethu. Siyabonga njalo sisuku. Haleluya. Uphalele. Uphalele. Wasivusele. Siyabonga uNkulunkulu wethu engcwele. Siyakhonza babakholisa lapha sesibe khona. Siyavuma kuseni. Siyabonga baba. Asifuni ukusebenzela lelizwe. Sifuna ukuhamba siye ekhaya ezulwini. Siyabonga. Siyabonga Nkosi. Ufanele udumo. Uyifanele nenkazimulo, usifanele nesihlalo sobukhosi nabo bafati. Siyabonga Nkosi, siyabonga. Siyabonga. Siyafuna iqiniso lakho baba. Siyafuna amandla akho. Siyabonga baba. Siyabonga namhla kuseni. Wasivuselela. uNkulunkulu wethu engcwele, qhubeka nengqekukazi yakho, qhubeka nalomhlangano, ufanele udumo, uyifanele nenkazimulo. Singasuki baba, siyasida egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Bayethe! Bayethe! Wena waphezulu, egama likaJesu. Nabangala igama lenkosi. Bazalwane mina imoto la inkosi yami ke ngicela ikhosha la ngoba kungena imisebenzi yetandla la. Leti moto tilayishe umsebenzi wetandla manje DSD